Byiza rero kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru, nizere ko igicamunsi cyo kuri wa gatatu gikomeje kubagendekera neza. Twongeye kugaruka ngo turebere hamwe ibikomeje kugaragara n'imirwano ikomeye cyane yongeye kugaragara uyu munsi kwa gatatu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2025. Birasa naho ibiganiro bikomeje kubera idaho muri Qatar nta gishyashya biri kugeraho cyangwa se ngo bibashe kuba byagira icyo bigabanya kuri swasi ikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho ibigo bikomeje kugenda by'umwihariko bishyira imbaraga mu bigendanye n'uru rugamba kugira ngo rurashe ko rwahagarara, ariko impande zombi zikaba zikomeje gutana mu mitwe nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Uyu munsi rero waje kurangwa n'imirwano ikomeye cyane yaje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye, ku buryo abakurikiranira ibibera ku butaka bwa Kongo bashimangira ko imirwano yongeye guhindura isura. Nk'ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano ikaze cyane yongeye kuvuza ubuhuha hagati ya M23 ndetse n'Abazarendo. Ndaza kukubwira ko kandi mu karere ka Masisi cyangwa se muri teritwari ya Masisi nawe M23 yaje gufata imidugudu ya Kasheke ndetse n'ahitwa Bituna. Ndagaruka ku makuru aremereye cyane avuga yuko u Rwanda by'umwihariko rutazakomeza kwamamaza ku ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza isanzwe ikina shampiyona mu cyiciro cya mbere izwi nka Premier League. Ndagaruka no ku bindi byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye muri kano kanya, nizere ko mukomeje kumererwa neza, abakomeje kubana natwe kandi subscribe hano kuri Emile Official kugira ngo bene imiyo ya mbere muzajya badukurikira ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Niba uri mu Rwanda, niba uri hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari Bwatamasimbi, mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Reka turebere hamwe ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko muri izi gahunda z'amakuru. Nibitameze neza reka ngubwire ngo komera kandi wihangane, kubwire ngo uyu mwanya nitameze neza ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Kuva mu gitondo cya kare nk'uko amakuru agera kuri Actualité Akadomo CD abitangaza, aravuga ko inyeshyamba za M23 zateye ibirindiro by'Abazarendo ahitwa Ikambe, umudugudu wa Ilega ni muri groupema ya Ruhago Akande. Imirwano ikaba igikomeje, amajwi akomeje kujya ahagaragara by'umwihariko muri kano kanya arashimangira ndetse akanumvikanisha urusaku rw'imbunda ziremereye cyane muri aka gace, aho bamwe mu Bazarendo bakomeje kuvuga yuko bakomeje guhangana n'umutwe wa M23. Mu majwi yakomeje kugenda anyuzwa ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga yerekana ndetse akanavuga yuko imirwano ikomeje kugenda isatira n'ibice birimwo abaturage, ndetse Abazarendo bakomeje guhangana ndetse no kwihagarara bahangana n'uyu mutwe wa 23. Uyu mutwe ushaka kwagura ibirindiro byawo ndetse n'ibice bamaze kugenda ufata muri Kivu y'Amajyepfo, ariko izi ngabo z'Abazarendo ndetse n'Abarundi bakaba bakomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane, bakaba bakomeje kwihagarara kugira ngo baburizemo uyu mutwe. Ni umutwe wa M23 kugeza amagingo yanga bigoranye ko wamenya neza abakomeje gupfira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyakora societe civile ivuga yuko uyu mutwe nawe ukomeje gutakaza abatari bakeya. Biravuga ko ariko nanone kwinyeshyamba za M23 n'ihuriro ry'Abazarendo FARDC n'Abarundi bari kurwanira ku musozi wahitwa Kahundwe utandukanya Ruhango ndetse n'ahitwa Kaniola guhera saa 7 by'umwihariko za mu gitondo, nk'uko bigaragara muri groupema ya Kaniola mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Kandi by'umwihariko biravuga ko Abazarendo yateze igico ijipe yari itwaye inyeshyamba za 23 n'abafatanyabikorwa bazo ahitwa Imugogo, biza gutuma by'umwihariko abagera kuri 20 baza kuhasiga ubuzima ku ruhande rwa 23, ndetse iyi jipe iza kuraswa irangirika mu buryo bukomeye cyane. Hakurikiyeho kandi imirwano ikomeye cyane inakomeje by'umwihariko muri ahitwa Bideka ndetse n'ahitwa Mugogo muri sheferi ya Ngweshwe muri teritwari ya Warongo ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano ikomeje guhindura isura mu gihe nanone muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka Masisi imirwano ikomeje guhindura isura, ndetse bakurikiranira ibibera muri aka gace bakavuga yuko aka gace ariko gakomeje kugenda kagaragaramo imirwano iremereye cyane ikomeje gutuma ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bata ingo zabo. Inyeshyamba za M23 muri aka gace by'umwihariko zihagazeho zakaba zafashe imidugudu yahitwa Kasheke n'ahitwa Bituna ni mu murenge wa Osobanyongo muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Ugushyingo, nyuma y'imirwano ikaze cyane n'inyeshyamba z'Abazarendo zikorana na FARDC. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ushize inyeshyamba za AFC zagabye ibitero ku birindiro bya Abazarendo muri iyi midugudu, zikaba zashoboye kwirukana izi nyeshyamba z'Abazarendo mu birindiro byazo nk'uko bigaragara.
nk'uko amakuru agera kuri radio Okapi abitangaza, nk'uko bigaragara cyangwa se kuri Media Congo Kadomoneti, nuko ubu ngubu inyeshyamba zigaruriye inkambi zose zatawe by'umwihariko n'abazarindo ahitwa Ikasheke ndahitwa Bituna. Inyeshyamba z'abazarindo kandi zasubiye inyuma zerekeza ahitwa Ikautu, aho rero bahuriye n'ingabo za leta nk'uko amakuru atugera bivuga. Abatuye muri iyo midugudu kandi bahungiye mu midugudu yo muri grupuma ya Waila Iyongo muri teritwari ya Warikare, aho bacumbitse muri ibi bihe bibi nk'uko amakuru atugera bivuga. Muri iki gitondo kandi cyo kuri wa gatatu bivuga ko hanagaragaye umutuzo ku murongo w'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, aho n'ubundi bahagaritse imirwano kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bibashe kuba byagaragara cyangwa se byashyirwamo ingufu. Aka gace bivuga ko kagaragayemo imirwano ikomeye cyane iri ku rundi rwego, ndetse kugeza magingo aya ngaya abaturage benshi bakaba bakomeje guhungira mu bice bitekanye nk'uko amakuru atugera bivuga. N'imirwano kugeza magingo aya ngaya ikomeje guhindura isura, ndetse ikaba ikomeje gutuma benshi bashimangira ko aka gace kongeye kugaragaramo drone z'intambara uyu munsi, gashobora kuza kugaragaramo icyo twakwita ibitero byiganjemo ibyo mu kirere. Inkuru ikomeje kugenda ivugwa cyane yanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye cyane birimo nka Le Monde, La Figaro, Chip Report z'abanya-Uganda, televiziyo y'abanyakatari izwi nka Al Jazeera, radio mpuzamahanga ya Faransa RFI n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi byanditse ko u Rwanda ndetse na Arsenal FC bumvikanye gusoza amasezerano ya Visit Rwanda. Iyi season nirangira nk'uko amakuru atugera bivuga. U Rwanda rwarangije amasezerano yari amaze imyaka 7 yo kwishyura ikipe ya Arsenal FC yo muri shampiyona y'Ubwongereza ikamamaza ikirango cya Visit Rwanda. Itangazo ry'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere Rwanda Development Board cyangwa se RDB mu magambo ahinnye rivuga ko iki kigo na Arsenal bumvikanye kurangiza ubufatanye bwabo iyi season nirangira muri Kamena 2026. Arsenal nayo kandi mu itangazo ryayo yemeje kurangira ko aya masezerano n'umufatanyabikorwa wa mbere by'umwihariko wa Arsenal wemeye wamamaje by'umwihariko ku kaboko, aho ikirango cya Visit Rwanda kizahagarara nk'uko bigaragara. Aya masezerano kandi yatangiye muri 2018 ari ay'imyaka 3 yongerewe by'umwihariko muri 2021, ubu ngo akaba yari arangije igihe cyacyo. U Rwanda ruhitamo rero kutayongera, nk'uko kandi biri mu igenzuramari rya 2023-2024 ryakorewe Arsenal. Ikipe yahawe miliyoni zigera kuri 13.4 z'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka muri aya masezerano yo kwamamaza Visit Rwanda. Mu byumweru bishize kandi hatangajwe amakuru ko impande zombi ziri mu biganiro byo kureba niba ko aya masezerano yakongerwa cyangwa se yahagarikwa. Muri iki cyemezo kandi RDB yatangaje uyu munsi ivuga ko igamije kwagura mu yandi masoko rero mashya mu cyiciro gikurikiyeho by'umwihariko cy'intego zayo zo guteza imbere ubukerarugendo. U Rwanda ruvuga ko kandi aya masezerano na Arsenal amaze season 8 z'imikino yatumye abasura iki gihugu bagera kuri miliyoni 1.3 mu mwaka ushize. RDB kandi yongeraho ko kuva aya masezerano asinywe umusaruro uva mu bukerarugendo wiyongereyeho 47% ukagera kuri miliyoni 650 zose z'amadolari ya Amerika. Mu bikorwa bamazemo igihe rero bamwe mu bafana ba Arsenal basabye inama y'ubutegetsi ni ikipe by'umwihariko gushyira inyungu ku ruhande by'umwihariko niyongere amasezerano na RDB. Aba bashinza leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa 23 bityo ikagira uruhare rukomeye cyane mu ntambara muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intambara yiciwemo abasivile benshi igatera abandi ubuhunzi. Gusa leta y'u Rwanda yakana gufasha umutwe wa 23 ko yafashe gusa ingamba z'ubwirinzi zo kwirinda kandi kw'intambara by'umwihariko ku ruhande by'umwihariko ifitwe mu nshingano na leta ya Kongo n'uyu mutwe. Gusa mu kiganiro n'umunyamakuru gerutse guhuza Bwana Colonel Nango umuhuzabikorwa wa M23 yabajijwe niba koko u Rwanda rwarufashe uyu mutwe, maze ashimangira ko nta bufasha na bukeya abahabwa n'u Rwanda, ndetse ashimangira ko nta nubwo bakeneye. Itangazo rya RDB kandi risubiramwo umukuru w'ikigo Jean Guy Africa agira ati dutewe ishema n'icy'ubufatanye bwagezeho mu myaka myinshi y'ubufatanye.
Itangazo kandi rya Arsenal risubiramwo umukuru wayo bwana Richard Gallique avuga ko bafashije u Rwanda kumenyekanisha ubukerarugendo bwarwo ku isi kandi bishimira ibyo ubufatanye bwagezeho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda azwiho kuba kandi umufana w'ikipe ya Arsenal ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'Ubwongereza igeze ku munsi wayo wa 11. U Rwanda biciye muri RDB rufite andi masezerano nk'aya yo kwamamaza Visit Rwanda n'andi makipe y'u Burayi akomeye cyane harimo nka Paris Saint-Germain nkuko bigaragara mu gihugu cy'Ubufaransa, Atletico de Madrid yo mu gihugu cya Espagne. RDB kandi narutse gusinya amasezerano nk'aya ngaya n'amakipe yo muri Amerika nkuko bigaragara yo muri shampiyona nka basketball, imwe mu mashampiyona ya mbere ku isi ikurikirwa cyane izwi nka NBA ndetse na Los Angeles Rams yo muri shampiyona y'umukino wa football y'Abanyamerika NFL nkuko bigaragara. Mwese mbashimira yuko mukomeje kubana natwe n'abakomeje kudukurikira muri izi gahunda z'amakuru dusubira mu masaha imbere y'umugoroba.